Film počinje mračne noći sa ženom koja panično trči kroz šumu. Ona nosi nešto u rukama, a dva policajca je jure. Nedugo zatim, ona stiže do ivice litice i nema gde da ode. Policajci joj govore preko megafona i traže da baci sve što nosi. Preplašena žena nevoljno pristaje i spušta svoju torbu na zemlju. Iznenađujuće, malo bebe izlazi iz nje i počinje da puzi prema njoj. Policajci zatim traže od žene da podigne ruke, ali ona namerno korača unazad i pada sa litice, što dovodi do njene smrti. Užasnuti, policajci žure da spasu bebu koja takođe puzi prema ivici, ali zakasne sekundu i beba takođe završi isto kao i njena majka. Scena se zatim prebacuje na našu glavnu junakinju, ženu slobodnog duha po imenu Nataša. Trenutno je angažovana u partiji pokera sa svojim najboljim prijateljicama, Max i Ritom. Ispostavlja se da ova trio ima tradiciju da se sastaje jednom mesečno kako bi se dobro zabavili. Nataša, posebno, uzima ovo okupljanje vrlo ozbiljno, jer joj je to jedini beg od napornog radnog rasporeda. Ali danas, njihovo zabavno vreme je neprekidno prekidano od strane Maxinog malog deteta koje je dovela sa sobom. Kada Nataša više ne može da izdrži, kaže neprijatne stvari oko imanja deteta. Ovo očekivano uvredi Max i ona ljutito odlazi. Kada ona ode, Rita otkriva da je i ona trudna. Otkriva da je u 3. mesecu, ali Nataša ponovo pravi neosjetljiv komentar rekavši još nije kasno. Besna zbog njenog ponašanja, Rita takođe odlazi iz kuće naglo. Sada kada su je prijateljice napustile, Nataša odlučuje da uzme nedeljni odmor. Već sledećeg jutra sakuplja svoje stvari i vozi do udaljene kabine pored mora. Nalazi se odmah ispod strme brda. Te noći, Nataša pokušava da gleda neke videa na svom Instagramu, ali sve što vidi su slike njenih prijateljica sa bebama i trudnicama. Nervirana, izlazi iz kabine da puši, ali čim zapali cigaretu, čovjek pada na zemlju sa gornjeg brda, prskajući krv po njoj. Zapravo je to ista žena iz početne scene. Tada i mala beba pada, ali Nataša uspeva da je uhvati u posljednjem trenutku. U sledećoj sceni, dva policajca iz ranije stižu do kabine i pokušavaju da ispitaju Natašu, ali ona je previše potresena incidentom i samo ih moli da odu sa bebom. Nakon što zatvori vrata za njima, policajci nevoljno ulaze u svoj automobil i odlaze. Ali nekoliko sekundi kasnije, ogromna stena pada na njih sa vrha brda, ubijajući ih na mestu. Kada Nataša požuri na lokaciju da proveri, pronalazi misterioznu bebu još uvek živu. Ne želeći da je ostavi samu, odlučuje da je sama odnese do policijske stanice. Na putu, Nataša staje na benzinsku stanicu sa namerom da očisti svoje krvavo lice. Ljubazni prodavalac nudi da čuva bebu dok ona koristi toalet. Nataša mu zahvaljuje i ulazi unutra, ali kada završi sa čišćenjem, tiho se iskrada kroz prozor. Zatim ulazi u svoj automobil i pokušava da ode. Međutim, automobil neće da upali, kao da nešto sprečava. U tom trenutku, Nataša čuje glasan udarac koji dolazi iz prodavnice. Požuri da istraži i nailazi na užasnu scenu. Prodavac koji leži u bazenu krvi. Izgleda da je veliki regal pao na njega, drobeći mu glavu. Uplašena, Nataša hvata bebu i odlazi do policijske stanice. Po dolasku priča ceo incident policajcu. Nataša zatim predaje bebu i odlazi, konačno oslobođena od svoje noćne more. Ujutro, čisti svoj stan kao i obično i nastavlja da iznosi smeće. Ali kada Nataša otvori ulazna vrata, šokirana je kada pronađe bebu koja je čeka. Scena se zatim prekida u flashback i odvodi nas u restoran brze hrane. Dva zaposlena, Lidija i Fuz, razgovaraju kada žena koja izgleda uznemireno dolazi sa svojom bebom. Obaveštavaju je da će uskoro zatvoriti, ali žena traži šolju kafe. Lidija nevoljno uzima narudžbinu dok Fuz odlazi kući sa svojim psom. Posle nekoliko trenutaka, kada donosi kafu, žena odjednom drži njenu ruku, moleći je da ne ide. Ali Lidija, koja žuri, izvlači svoju ruku i odlazi u kuhinju da završi posao. Zatim pušta glasnu muziku da bi se odvratila od onoga što se upravo dogodilo. Napolju, dok žena jede keks, odjednom počinje da se guši od njega. Očajnički moli za pomoć, ali Lidija ne može da je čuje zbog glasne muzike. Ovo uzrokuje da žena umre sporo i bolno. Kada Lidija konačno izađe, šokirana je strašnim prizorom. Beba je, međutim, i dalje dobro i očigledno je da je ona iza svega ovoga. Takođe saznajemo da je Lidija ista žena koja je skočila sa litice u početnoj sceni. Vraćajući se u sadašnjost, Nataša odlučuje da preda bebu nekome od Lidijinih rođaka. Voze do istog restorana brze hrane, nadajući se da će dobiti informacije o Lidijinoj porodici. Po dolasku, sreće Fuza i započinju razgovor. Nataša pita da li je Lidija imala bliske rođake, ali on otkriva da je živela sama i nikada nije govorila o svojim roditeljima. U tom trenutku, beba se obruši i Nataša sada mora da je promeni pelene. Odlazi u kupatilo da to uradi, ali završava sa razmazivanjem po rukama. Na sreću, Fuz čuje buku i dolazi da joj pomogne. Iznenađujući je dobar sa bebama i uspeva da joj promeni pelene bez problema.
Fuz zatim otkriva da je mjesec dana pre Lidijine smrti, neobičan mušterija umro gušeći se u istom restoranu. Incident je toliko uticao na Lidiju da je prestala da dolazi na posao i na kraju umrla. Čuvši ovo, Nataša postaje radoznala i traži da vidi snimak nadzorne kamere tog dana. Kada Fuz pusti snimak, šokirana je kada vidi istu bebu sa ženom. Ovo joj konačno otkriva da je taj mali dete iza svih ovih ubistava. Dok su njih dvoje zauzeti razgovorom, beba baca loptu napolje i pas ide da je donese. Nažalost, pregazi ga kamion, što rezultira njegovom brutalnom smrću. Nakon ovog incidenta, Nataša se vraća kući sa bebom. Ne zna šta da radi ili koga da pozove za pomoć. Uveče, dok razmišlja o svom sljedećem potezu, neko ostavlja flash disk na njenim vratima. Nataša ga priključuje u svoj laptop i nalazi fotografije nekoliko žena sa bebom. Sve su umrle pod misterioznim okolnostima, što dodatno dokazuje da je beba psihopata. Nataša strahuje da će ona biti sljedeća, pa odlučuje da se otarasi bebe jednom za svagda. Odnosi bebu na usamljenu farmu na selu i ostavlja je tamo gdje je niko ne može pronaći. Ali kada Nataša krene da ode, beba počinje da plače. Ovo je stavlja u moralnu dilemu jer, s jedne strane, ne želi da umre, a s druge strane, ne može napustiti bebu. Na kraju, Nataša odlučuje da spasi bebu i vraća je u svoj automobil. Međutim, kada se sprema da ode, susreće se sa čudnom starom ženom koja kaže moramo da razgovaramo. U sljedećoj sceni, troje stižu kući i žena se predstavlja kao gospođa Ives, ne daje mnogo informacija o sebi i jednostavno kaže da želi da pomogne. Tvrdi da ako ne zaustave bebu, ona će krenuti u pijacu i odneti nekoliko života. Nataša pita kako mogu da je zaustave, na šta gospođa Ives odgovara da će morati da ubiju bebu. Nataša se očekivano protivi ideji, jer ne može ni zamisliti da oduzme život. Ali kada žena objasni da je ona sljedeća meta, nevoljno pristaje. Gospođa Ives zatim predlaže da prvo uspavaju bebu, jer bi mogla da izazove probleme dok je budna. Nataši se sviđa ideja i počinje da peva uspavanke bebi, ali bez uspeha. Čak i nakon sati truda, beba jednostavno ne želi da zaspi. Umorna, zove svoju najbolju prijateljicu, Max, tražeći rešenje. Max je još uvijek ljuta zbog njihovog ranijeg susreta, ali ipak otkriva da njeno dete koristi sredstvo za spavanje po imenu Bunbun. Nataša ne zna gde da ga kupi, pa odlučuje da ga pozajmi od Max. Troje zatim odlaze u dečiji tematski park, gde je trenutno Max sa svojim detetom. Nataša dobija Bunbun igračku od nje i daje bebi. Iznenađujuće, ona radi i čudna beba konačno zaspi. Ali čim se Nataša pripremi da ode, nekoliko dece ulazi u sobu za zabavu. Ovo nažalost budi bebu, uzrokujući da zaplače. Jedna od majki pokušava da pomogne podešavanjem njene kolica, ali beba se ljuti i koristi svoje moći da je odseče jedan prst. Te večeri, Nataša odlazi kod svoje sestre, Bobby, koju nije videla 3 godine. Ispostavlja se da je ona lezbijka koja pokušava da usvoji bebu. Ali Nataša slučajno uvredi službenika za usvajanje, uzrokujući da odloži proces. Nakon što službenik ode, Bobby se igra sa bebom i ona izgleda da je vrlo voli. Iznenađujuće uspeva da je uspava, šokirajući svoju sestru. Kasnije, gospođa Ives i Nataša stižu kući i spremaju se da ubiju bebu. Ali naša junakinja ponovo menja mišljenje i počinje da se bori sa gospođom Ives da dohvati nož. Usred ovoga, odjednom se čuje kucanje na vratima. Nataša odlazi da proveri i pronalazi svoju sestru Bobby napolju. Nekako uspeva da je pošalje, a zatim ponovo počinje da se rve sa gospođom Ives. Međutim, kada se konačno smire, shvataju da je beba nestala. Ispostavlja se da je Bobby čula buku i odvela je sa sobom. Nataša se jako brine i misli da će beba ubiti njenu sestru. Kada sazna da je Bobby otišla kod njihove majke, odmah požuruje tamo sa gospođom Ives. Dvoje stižu upravo na vreme dok se Bobby sprema da se uguši keksom. Nataša tada uzima bebu od nje i ulazi u automobil. Međutim, dok se spremaju da odu, vozilo se pokvari, ukazujući na to da beba želi da ostanu. Kasnije, Nataša nevoljno odlazi kod majke, koji sreće prvi put posle 15 godina. Njihov odnos izgleda napet, ali majka je i dalje srećna jer veruje da je beba njen unuk. Čak priređuje zabavu da proslavi taj događaj. Te noći, kada i Nataša i beba zaspe, gospođa Ives prilazi bebi i pokušava da je uguši jastukom. Iznenađujuće, ovo uzrokuje da se Nataša uguši, budi se naglo. Njeno telo postaje kruto zbog nedostatka kiseonika, ali i dalje uspeva da odgurne staru ženu, spasavajući im živote. U posljednjoj sceni, prikazan je montaž različitih smrti uzrokovanih bebom. Svakoj situaciji daje izgled nesreće, uspevajući da se svaki put izvuče. Također saznajemo da je gospođa Ives pažljivo pratila sve smrti. Pokušava da zaustavi smrtonosni ciklus, ali beba i dalje pobeđuje.